umukubuzo nta muntu utawuzi. Abamarayika baje i Burundi, tuno tuntu uko tungana badukubye inshuro 7. Reba, uyu ni umukubuzo, uyu ni umukubuzo, uyu ni umukubuzo wera ku bigazi. Marayika aje gukubura ariko aratangirira i Bujumbura. Wasanga ukiri mu mandazi, sinzi iyo mvugo ko uyumvise, wasanga utaramenya iyo biva n'iyo bijya, ariko butuvugana marayika umwami Imana yambwiye ngo urugo n'urwanjye, nkuko kubura mu rugo rwawe, nkuko ukora amasuku mu bintu byawe, nduhoraho, ndurutse, nzanwe no gukora isuku. Uburundi imitwe yabo habaye nkajya yararabarunze mu butereri. Mu Burundi ibibazo bufite, intambara ziri mu Burundi z'ubukene no muri politike, ibintu byarayangaye. Imana yambwiye ngo tepoke jezerederedebo zumene ya zupaya uravibibayo kamene kuwa. Uhoraho arambwira ngo imitwe irarushye, imitima irarushye, imigongo irarushye. Abantu bari kugenda n'amaguru, ibirenge bihiriye mu nzira. Abantu bahawe amasezerano bategereza ko yasohora barabura. Abantu barasenze bategereza ibyiringiro barabibura. Abantu barahamagaye babura ubitaba, baradodora babura ukingura, barashaka ntibabona, bariruka ntibafata, bakubita ibipfusi bagahusha. Ariko ijwi n'ijambo ry'Uwiteka Imana irambwiye ngo irirahiye, yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazajya undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Imana iraje, Imana iraje. Hari hasigaye umugambwe umwe, ni nawo washakaga kudoga, ni nawo umugambwe mwari muzi mwese, ariko uyu nawo urasenyutse, ingoma yawe irarangiye. Ngira ngo umuperezida wa nyuma marayika yanyeretse ni Neva, nawe ikiringo cye kiri guhera. Bene data, ikiringo cyo kiri guhera. Hama Jaride de Deni itagira ibyo kurya ntibaho, Isiraheli idafite ubutware ntibaho. Abantu bose bakengera, abantu bose basuzugura, abantu bose bafata uko bagomba, abantu bose biyumvira uko bashaka. Isiraheli itagira igitoro ntibaho, Isiraheli itagira uburimyi buteye imbere ntibaho, Isiraheli idafite ibyo kurya ntibaho, Isiraheli yo mu maganya no mu marira no mu gahinda ntibaho. Hama ahubwo Isiraheli iriho, ni Isiraheli Imana yavuze yo isezeranye igasohoza. Mugiye kubona Isiraheli isezerano risohora, Isiraheli nya Isiraheli mugiye kuyibona uhereye umwaka w'ibihumbi 2026. Hama intambwe z'Uhoraho zigiye gukubura mu mitima, zikubure mu maso h'abantu, zikubure no mu matwi y'abantu. Uhoraho agiye gukubura no mu birenge, Uhoraho agiye gukubura ahereye muri presidence harya Neva yicara, mwari mutarahabona umweyo, yenda mubona batorosha bakoropa, cyangwa se iterambere ryaranaje n'imashini zishobora kubikora. Nagira ngo ngumenyeshe ko hagiye kuba umweyo ukubura ugakubura mu ikaramu, umweyo ukubura ugakubura muri kashe. Uri kunyumva neza? Umukubuzo ukubura ugakubura no mu gitanda, umukubuzo ukubura ugakubura mu isoko, muri obereri, umukubuzo ukubura ugakubura mu gipolisi. Umweyo urahagera, umweyo ukubura ugakubura ukagera no mu gisoda. Uyu mukubuzo urahagera, ukubure mu barundi bari hanze, ukubure mu barundi bari mu gihugu, ukubure. Ntabwo isezerano rigiye kuraganwa n'ibitari isezerano. Ishimayeli anyura hano, Isaka anyura hano. Uko niko Uhoraho yabivuze, kandi niko yabigenye, kandi niko yabitegetse. Wapinga utapinga, Imana igiye kubazanira Kanani nshya, Yerusalemu nshya, igiye kubazanira igihugu cy'amata n'ubuki. Ariko ntabwo ibitari isezerano bikurana n'isezerano. Tobiya itegura uri mu Burundi, Saribarati waba uri hanze y'u Burundi itegure, Gusheni na Tobiya, mwebwe mwese mwasenye igihugu mukanga ko igihugu gitera imbere, abantu bakagira imitima yo kuzamura igihugu, mwe mukagira imitima mibi. Nimwitegure. Ariko tubwire Yeremiya, Nehemiya, nibyo Nehemiya komeza ubake,
nubwo Tobiya na Sanibalati na Gosheni barimo gusenya, Nehemiya komeza wubake. Mugiye kubona isezerano rishyika, isezerano rirasohoye, mugiye kubona ubuntu bw'Imana bubamanukira. Ariko Imana yavuze ngo yohereje abamarayika benshi, bagiye kwanganya, bagiye kuroranya urwafu rurandurwe, amasaka abyibuhe. Abantu benshi mwanize basha, abantu benshi banizwe kweri, baranizwe. Umuntu umwe akagira imodoka 10, undi atagira n'ikinga, umuntu akagira ubwato mu nyanja, abandi batagira n'umuyaga nkuba wo kwandikiraho, abantu bakajya kwivuriza mu Burayi. None murabe bya bitaro byari bikomeye Bururi na Mwaro, ubuvuzi nimureba aho bugeze. Marayika yaje kubitondeka, bishyire ku rutonde. Mana umweyo, uyu ni umukubura, umva ukuvuga. Marayika agiye gukubura, kandi arakubura. Neva muvandimwe, perezida ukunda gusenga apfukamye, ukunda kujya mu materaniro y'amasengesho, itegure rwose, marayika agiye gukubura. Iwawe arahagera, kwa Reverend kuri yahagere, mu bagwizatunga kwa Siyoni ahagere, Gihosha, aha hose, Bujumbura Rirare, Bujumbura Vire, Gitega ku murwa mukuru wa politike. Uhoraho aje gukubura, uhoraho aje gukubura. Mana Nyagasani aje gukubura, kandi ariyiziye. Nta muntu Imana itumye mu Burundi, niyo yimanukiye. Uko n'ukuri kwihoraho. Akarenganyo, abantu banyazwe amatongo, imanza zabo birananirana, abantu barahunga nta mpamvu, abantu bari kwambuka ibihugu nta n'ibyangombwa, pasiporo zarugawe, resepasi zirugarwa. Ni ukuvuga rero kuri aya meza manini, uhoraho agiye gukubura. Politiki ya CNDD-FDD, ishyaka CNDD-FDD cyangwa se uyu mugambwe, indi migambwe yo ntinazwi. Ku Mana mwarayifuse, ni n'amahirwe bagize, hasigara umugambwe umwe. None rero agasha, hano marayika yaje, kandi ikimuzanye ni ukubiroranya. Muririmbyi yaravuze ngo iraje ibigenze neza, ayiwe ihindura ibyanze guhinduka. Iye ihindura ibyanze guhinduka, ntaho yagiye iracyariho, izongera ikore n'ibindi. Iby'Imana mwabivanze n'ibya Sazari, iby'Imana muragenda murabita. Ariko nshuti yanjye, abapfumu bahabwa ijambo, baraduzwa, barazamurwa. Umva twumvikane, iki ni igihugu cy'isezerano. Ntabwo byaguma uko, ntabwo byahora uko, siko bizahora bakundwa. Iyo ndirimbo ni indirimbo y'umuhanzi umwe w'umurundi, ntabwo nyibuka neza, ariko ndumva nyizuko. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kimwe kigiye kuba kuri aya meza manini cyane. Banyabwenge muri heheze, banyepolitike muri heheze, imbaraga z'umugambwe ziri heheze. Hano hagiye guca umuntu Imana yemereye ko arengana. Buno hagiye kujyaho bariyeri y'Imana, hagiye kujyaho ukuboko kw'Imana, hagiye kujyaho imbaraga z'Imana, hagiye kujyaho ubushobozi bw'Imana, hagiye kujyaho ubutwari bw'Imana. Ineza y'Imana niyo mugiye kubona. Igihugu kigiye gutegwa ibiti, igihugu kigiye kwimburwa, ibiyaga bigiye kumenya, n'ifi izamenya ko marayika ageze i Burundi, n'inyamaswa n'ikinyegera bizamenya ko marayika ahari. Ibi bintu abantu bavuze imyaka n'imyaka ngo igihugu cy'isezerano, igihugu Kanani, igihugu cy'amata n'ubuki. Hewewe, ibintu byose mwubatse ku musenyi irabisenya, ibi byose mwagiye mwubaka atariyo irabirimbura. Hagiye kugaragara ukuboko kw'Imana kubaka, kandi nta muntu ushobora kugukoma mu nkokora. Uhoraho agiye kwiyubakira
ibyo agomba kubaka, ntabwo ari wowe umukoma mu nkokora. Kubaka kwe kugiye kuba kubakitse. Nabonye marayika aza muri iki gihugu, mbona afite umweyo, mbona ni inzu imwe, mbona irimo umugore n'umugabo, mbona iri darapo ry'igihugu. Imana irambwira ngo dore misiyo inzanye i Burundi, nje kwimika no kwimura, ariko nje kuzimya na natsi, nje gukuramo urukungu mu masaka, ariko nje gusohoza isezerano nababwiye. Ariko marayika arambwira ngo wasengaga rimwe nasenge kabiri. Imana itagusanga mu byaha, Imana itagusanga muri iryo cukiro n'ivu. Uhoraho anyereka mu buterere ahantu bamena iyarara, arambwira ngo igihugu cyuzuye umwavu, cyuzuye umwanda. Arambwira ngo ufate umweyo, uhanure ufite umweyo, uhanure ufite umweyo. Rero igihugu cy'u Burundi ntabwo ari umwavu, ntabwo gisenga daragoni, ntigisenga bayari, ntabwo gifite amasezerano y'amahuri. Nta nubwo igihugu cy'u Burundi ari sina ngufi, uwiga guhanura wese ngo abeshye, umunyepolitike wese agihagurukireho, ukina komedi wese agikiniremo komedi, uwiba wese aba ariho ajya kwiba, ukeneye kwica wese aba ariho yica. Igihugu gifite amashanyarazi, ari igihugu cy'isezerano. Ukabona saa 2 hanaratse, saa 3 barayajimije. Amayinite akaduga agafata ibihumbi 218 ku kwezi. Ngira ngo hano 5 fura y'amanyarwanda ni imwe mega zirwe. Ubwo ufite 2000 wambika ukwezi kose, nibyo niba ntihenze. Sasa Uhoraho abazaniye igihugu yababwiye cy'amata n'ubuki. Ndagushimiye we dutangirana iteraniro tukanarisozanya. Uhoraho aguha umugisha kandi ukande subscribe, like na share. Nanagushimira uhora ubikora ntukabyibagirwa iteka ryose. Wowe mushyashya ukande subscribe, abayikanze wibuke kujya ukora like kuri buri kiganiro. Rero ubu ni ubutumwa bwiza, ibintu bitari ku rutonde, ibintu byiyimitse, ibintu byagiye byishyira hejuru. Uhoraho ikimuzanye no gukora ibitangaza n'imirimo. Cinaragwana ribarike. Imana irambwira ngo igiye gukubura, kandi Imana ije gukubura. Ifashe umukubuzo wayo y'ubwayo n'ukuboko kwayo. Imana ije gukubuza. Uyu ni umukubuzo wera ku bigazi cyane naturuka i Burundi. Ivu ryo ngaha ryo rigira aside, ntabwo hakunze kumera ibigazi. Ngira ngo niyo mpamvu, ariko simbizi neza. Ariko uyu mukubuzo cyangwa se uyu murimo w'Imana ugiye gukorwa muri uyu mwaka turimo, ndetse no mu utaha akanusu kawo, Imana igiye gukuburira hera i Bujumbura. Imana igiye gukubura, kandi ntabwo ari njye uyitegeka, sinjye uyoshya, sinjye uyibwira ngo kora ibi. Ariko mwitegure uhereye muri uku k'umunani, ugafata ukw'icyenda, ugafata ukw'icumi-na-kumwe, ugafata ukw'icumi-na-kabiri, ugafata ukwa mbere, ugafata ukwa kabiri, ugafata ukwa gatatu, ugafata ukwa kane. Imana igiye gukubura. Twari tubizi ku bamama, ariko marayika ukubura rya yarara mujya mubona mu butereri, imitima y'abantu yuzuyemo iyarara. Rya yarara mujya mubona mu butereri, muri politiki harimo iyarara riteye ishishimana. Rya yarara mujya mubona mu butereri, mu gisata cy'ubuvuzi harimo iyarara riteye isoni cyangwa ishishe. Buno tuvugana imyaka n'imyaka irashize, marayika yambwiye ngo abanyepolitike mwariharuye, muyoboye imyaka n'imyaka, ariko byarabananiye. Imana bahaye igihugu mu bushobozi nk'uko mwayisabye, ariko byaranze. Imana irambwira ngo ndimanukiye kurandura urwafu rwazamukanye n'amasaka. Ni ukuvuga hano hari umudayimoni wicaye ku isezerano ngo igihugu kidahaguruka.
hari umuzimu wicaye ku isezerano ngo igihugu kigume muri ambutiyaje y'ibibazo, ariko mu izina ry'iyaduhamagaye, mu izina ry'iyadutoranyije. Umva uko Uwiteka avuga. Haleluya. Marayika yavuze ngo, marayika urungitswe ni marayika Mikayeli. Uwo ntahabwa igiturire, mutega amatwi, uwo ntahabwa ruswa, uwo ntabwo uri bumubwire ngo yavukiye ibwami ngo arahita yumva ijwi riturutse ibwami. Uwo nturi bumubwire ngo impamvu ngo ni amakungu, uwo nturi bumubwire ngo impamvu ni u Rwanda, uwo nturi bumubwire ngo impamvu ni Kongo, uwo nturi bumubwire ngo impamvu ni opozisiyo. Nta mpamvu n'imwe iri bubuze abayuda gutabarwa. Ariko marayika umwami Imana, iri jambo, iyi ni Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya ubutumwa bwiza. Ngira ngo iyi ni inkota ityaye amugi yombi, iyi ni inkota ityaye amugi yombi. Ariko ibi byose bigiye gukora, isezerano rigiye gusohora, ariko iyarara Imana igiye kurisukuma. Ubwo haraza amazi, haraza umuriro, haraza umweyo, haraza ibikoresho by'isuku. Mwigeze mubonanye n'icyubahiro arambirwa ibintu by'isuku. Evariste Ndayishimiye azenguruka Bujumbura yose afatanya n'abenegihugu n'indongozi gukora amasuku mu gihugu. Haleluya. Buno uri hanze agiye kwifuza kugaruka mu gihugu, uri kure n'uri hafi agiye kwifuza iki? Kuza muri iki gihugu. Ukubura aracuma akajya areba ko biringaniye, yarangiza agakubura. Buno tuvugana rero, hari umuntu uje kubiringaniza, hari umuntu uje kubigenya, hari umuntu uje kubyikorera, kuko abandi byarabananiye. Ubu tuvugana rero, ngira ngo mu minsi mwabarira ku ntoki mugiye kubona ikiganza cy'Imana. Marayika agiye kumanuka ku rwego rwa politiki, akubure. Hari abanyepolitike mugiye kujyana, mugiye no kujyanwa ahasa no mu butereri. Hari abandi banyepolitike bagiye gukuzwa, bajyanwe hamwe Imana yajyanye Hamani na Moridekayi. Igihugu nk'iki gifite umurwa Yerusalemu, kikagira Dedeni, kikagira byose Imana ivuga muri Bibiliya. Iki gihugu cy'u Burundi birimo, ariko niho hari inzara, niho hari ubuvuzi bukiri hasi, niho hari umutekano utuzuye, abantu baturira abandi ngo ni amarozi. Aka kaga n'akavuyo, niho hari inzara ikeneye umuntu wagira ikigongwe. Niho hari politike, iyo politike yo kuwa mbere siyo yo kuwa kabiri. Buno rero uhoraho aje guhigura nande n'abasendidede FDD, kuko niryo shyaka riri ku butegetsi mu busanzwe, ni naryo shyaka uhoraho agiye gukuraho, kandi nta rindi shyaka risigaye. Hasigaye ubuyobozi bw'umwami Dawidi, hasigaye ugiye kwima ingoma, isezerano rigasohora. Ibintu Imana yahisha amaso y'abadede bikaza ku karubanda, bikaba biri ku mugaragaro. Ibintu Imana yahisha amaboko yanyu mwaracukuye, ariko ubutunzi buri mu gihugu nta n'igitonyanga mu nyanja mwigeze mubukoraho. Ubwo urahita uvuga ko mvangiwe, nibyo koko twaravangiwe, ariko ubutunzi buri muri iki gihugu cy'u Burundi nta n'agatonyanga mu nyanja muravungura. Ari peteroli, ari gaze, ari amabuye y'agaciro, ari ivu rimera, nta n'agatonyanga mu nyanja. Imana yagira ngo irebe ko muri abizigirwa, ibaha igihugu ngo mugitware, ariko umwe yagitwariye mu mufuko wiwe, undi agitwarira mu nshuti ze, undi agitwarira mu bwoko bwe. Imana rero ivugana nanjye irambwira ngo ngiye kuranduza amoko yarananiranye, ngiye kuranduza amoko, Imana igiye kuranduza amoko.
urwavu rwakuranye n'amashaka. Ni ukuvuga ngo hano urwavu cyangwa se urukungu rwarazamukanye n'amasaka, rurazamuka rurakura, bararusukira, bararubagarira, ariko ntabwo rwakinjira mu isezerano. Jamais grand jamais, ntabwo hutututsi ntibari bwinjire i Kanani. Ibyo bintu birasigara hakurya, hari ibintu bitari bujabuke, hari ibintu bitari bujye mu nkugi, hari ibintu Imana igiye kubabwira ngo stop, ibi nibisubira inyuma, ibi nibisubira inyuma. Ibi bivuga ngo mirongo ingahe ngo ni abatutsi, mirongo ingahe ngo ni abahutu, mirongo ingahe ngo ni abatwa. Iryo jambo mu matwi y'Imana no mu bwenge bw'Imana riraryana, Imana rirayibabaza. Rero hari ibintu bitagiye kujabuka, hari ibintu bitagiye kujabuka. Ntabwo wowe ufite umwuga wa kiranka, abire biringiye kiranka, Imana ishyizeho iherezo. Abari bari mu buzima bwa kiranka, uhoraho ashyizeho iherezo. Ntabwo ushobora kubyumva, ariko Imana ishyizeho iherezo. Kisi igihugu cy'abarozi, kisi igihugu cy'ubukene, kisi igihugu cy'inzara, kisi igihugu cy'amarira, kisi igihugu cy'ingwano, kisi igihugu si igihugu cyo guhora gisabiriza kandi gifite isezerano, ahubwo uhoraho agiye kuranduzamo icyo bita urwavu. Ntabwo ari bimwe by'imperuka ndi kuvuga. Yesu yavuze ngo mureke urukungu rukorane n'amasaka, ntabwo ari byo ndi kuvuga hano. Ndi kubabwira ubutumwa Imana yampaye, kandi ndetse ubu butumwa rumva nasengeye igihugu imyaka igera mu 9. Ubu ni ubutumwa rero buje, kandi nashoje amasengesho y'imyaka 9 mu mwaka w'ibihumbi 2019. Kuva 2019 ntangiye ubu butumwa umwaka w'ibihumbi 2025, uhereye mu kwa mbere ku itariki 19 z'ukwa mbere niho natangiye ubu butumwa, kuko Imana yari yambwiye ngo nintegereze imyaka ariyo yo hagati, kuva 2019 kugeza 2025 mu kwa mbere itariki 19 niho Imana yambwiye ngo tangira utangaze kandi ubivuge. Ntabwo rero ntabwo nari kuvuga ikiganiro kimwe ngo abantu bacyumve bose, ariko iminota 30, iminota 40 muzagenda mwumva amasezerano ari ku gihugu cyanyu. Umwami Dawidi uwo ari we, ko agiye kwima ingoma, by'Imana izamukoresha, Uburundi Imana yavuze, Uburundi Imana yahanze, Uburundi ubwaribwo. Kuko bamwe ntimubuzi, muri batoya cyangwa muri mu mahanga cyangwa mwavukiye imahanga, ariko igihugu cyawe ni iki. Ukurikira ubutumwa bwiza, tugushimiye gukanda subscribe. Uri Uwiteka Imana yacu Nyiringabo na Isiraheli, uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri isambu itarumba. Uri umugabo udatetereza abamwisunga. Haleluya. Uvuze rimwe isi yose iratigita kandi kubara rikakumvira. Natwe rero tubaye indogobe, nawe mikrofoni uvuge. Haleluya, haleluya. Mu majyepfo babwire, mu bumanuko mu buraruko babwire, Sud Nord, Gare Nord, hose ubabwire. Natwe tuguteza amatwi, Mwami w'abami, Nyiringabo Imana. Haleluya. Yego, hano tugiye kubabwira umweyo uhoraho azanye mu gihugu cy'u Burundi. Hari abantu bagiye gukuburwa nk'umwanda, hari politiki igiye gukuburwa nk'umwanda muri iki gihugu. Hari ubukene nabwo buri bujyane n'ibyo bintu bugiye gukuburwa nk'umwanda. Hari ibintu bisa na tikite by'akahise bigiye gukuburwa nk'umwanda. Akarorero, hari ibintu abantu bo baba bagifite, ariko ku Mana byarataye grante, kandi nta nicyo bimaze. Nagira ngo nkubwire ko ibintu byo gukoresha amakayi, tuntu nk'utwo ngutwo, hagiye kuza ikoranabuhanga, mugiye kujya mukoresha ibintu byose binyuze mu ikoranabuhanga, kandi ibintu byose bigiye kuvugururwa bibe bishya. Kandi ibyo biremwe none aha niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko gato some ku mazi. Nzokwama nkwizigira, zikutazompemukira, ninaramuka ngowe, zizigira Yesu gusa, zizigira Nyiriho, ku Yesu uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, muri iki
n'umuco wamwe mu Imana yera iyanja na sinema nizibira Yesu gusa zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira Yesu gusa zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye. Haleluya. Ngira ngo Imana yavuze iri jambo ishyiramo iki kimenyetso uri kureba hano cy'ubutumwa cyangwa se cy'ishyaka cyangwa ibigiye gukorwa muri iki gihugu. Marayika yabibonye kare ko gutemba kw'abadede gutembagara kuri CNDD-FDD ko kwidashoboye. Impamvu Imana yimura umwami, intego y'Imana ni uko uwo mwami aba adashoboye. Imana ntirwana n'abami, yimika abami ikimura abandi. Uranyumva neza cyane. Ubu tuvugana rero ntabwo Imana niba idashimye gukoresha neva ibingibi uri kubona. Ni ubugombe bwayo, ni uburenganzira bwayo, ni ubuntu bwayo. Ariko umugambi wayo ntabwo uyu mukubuzo nta ntara nta gatumba uyu mukubuzo utazageraho. Imana igiye gukubura, yohereje abamarayika benshi, igiye gukubura igihugu byarivanze muri politike. Shitani irabivangavanga igihugu mu bijyanye na minisiteri z'ubuvuzi. Shitani irabivangavanga igihugu muri biriya na biriya abadayimoni barabivangavanga. Ariko bundo tuvugana Imana yohereje ingabo nyinshi zo gucungura igihugu cy'u Burundi nk'uko wanabibonye ku ifoto. Yateguye ingabo nyinshi zo gucungura igihugu cy'u Burundi. Abantu igihugu bakigize icyabo, icyubahiro bacyaka Imana bakigira icyabo. Abantu bafashe umwanya wo kwigisha abantu uko babubahiriza. Ngira ngo abantu bajya banatebya cyangwa se bagakora ibisa n'imibyinato bati Pierre umuhisi inkuru nziza pasitoro ni sogokuru w'Abarundi. Oya, ni intwari cyangwa ni umuhizi w'Abarundi, ariko si sogokuru w'Abarundi. Umuntu utarashikana imyaka 60 y'amavuko sinumva aho bituruka babizanana bavuga ngo ni sogokuru. Ntabwo ari byo binzanye, ariko n'akarorero ntanze. Buno tuvugana Marayika afite umweyo mu gihugu wo gukubura. Iyo ufite inzu mu rugo rwawe, mu buzima bwawe n'abana bawe, ntabwo ibintu byose ukubura ngo numarangiza kubikubura ujyane mu iyara. Oya, ahubwo utoranyamo iby'agaciro. Warangiza kubitoranya ukabishyira ukwabyo. Warangiza kubitoranya ukabitoranya utari bubitwike, bitari bujye mu bibora. Hano rero hari ibishingwe bitabora kandi umweyo nguyu. Hari n'ibishingwe bibora, umweyo nguyu. Hari n'ibishingwe by'ibyuma, umweyo nguyu. Imana izanye ibikoresho byose byo gukuraho umwanda cyangwa se ubucafu no guhanagura igisa n'umwanda cyose, ku buryo ibintu birafata intumbero nshya. Burundi burabicyaremwe gishya. Sinzi ko byumvise neza kuko ahantu hose harimo amasiha amafuku. Buno tuvugana rero hari ibintu bitandukanye Imana igiye gukoresha mu gukorera deliverance igihugu, kikongera kuba Yerusalemu nshya, kikongera kuba Jardin d'Eden, kikongera kuba Kanani, kikongera kuba igihugu nyagihugu. Ntabwo rero isezerano rigiye kusangira n'iritari isezerano.
Ishimayeli na Hagayi mugiye kunyura aha, noneho Isaka na Aburahamu nabo na Sara banyuraho. Ibintu bigiye kwicangura aka wa muririmbyi w'ikirundi, bareke bagende ikivunga, bareke bagende nibashika kuri Yorodani hazambuka intwari gusa, bareke bagende ikivunga, bareke bagende aho imbere ni heza hazambuka intwari zonyine. Ni ukuvuga ngo hari ishungurwa, hari ibintu byashyizwe ku meza bigiye kurobanurwa. Ibintu byose byari abarozi bafite ijambo, basuma bafite ijambo, ibintu byose byarihagurukije, ibintu byariyimitse, ibintu byarabaye uruvangavange. Yewe umwuka w'Imana, Imana Yesu Kristo, ubushobozi bw'Imana, ubutumwa ntangaza Imana yampaye ni uko urwavu, amasaka n'urukungu Imana igiye kubyanganya, isezerano ribasitinga ukwaryo n'ikitari isezerano kibasitinga ukwaryo, kimwe ibumoso ikindi iburyo, we enter. Ni ukuvuga ngo rero hano hari amasiha yari amenyereye gutunda no kwiba, hari imbeba zari zimenyereye kwiba no gutunda, nk'uko umukuru w'igihugu ajya bigaruka hati niba ari ikintu abantu bashoboye ni ukwiba. Hari abantu rero bari bafite ubunararibonye n'uburambe mu kwiba, mu kunyereza itunga ry'igihugu. Nagira ngo nkubwire ngo itegure, ntabwo umukubuzi uri bugusige. Hari abantu bafite imitima ikomeye nk'amabuye, batashobora kumvira Imana, bigize akaraha kajya mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo Imana yigeze ifata igiti yateye ngo kizamukane n'igiti shitani iteye. Imana ntisangira igitambo n'abadayimoni. Niba hari ibicaniro bya Bayali irabisenya, niba hari ibicaniro bya Dagoni Imana irabisenya, ariko niba uhoraho aje, yaje nyine kandi nta kimusubizayo adakoze ibitangaza. Mungu asifiwe sana. Nagira ngo rero mbwire umurundi wese uri hanze, uri mu gihugu hirya no hino, Imana ije mu gihugu cyanyu, ariko ntije nk'interahamwe, Imana ntije nk'umusuma, Imana ntije nka kuriya interahamwe zageze mu Rwanda zigakora amarorerwa, ahubwo uhoraho aje kwanganya, kuroranya, gutondeka no gushyira ku rutonde. Nibyo koko akajagari karahari, akavuyo karahari, ibintu bitari byiza byinshi birahari. Uhereye muri uku k'umunani Imana yarabitubwiye. Niba ukunda gukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, ngira ngo umaze kubimenya neza ko twambara urugamba rwo gusenga no gusengeranira, dusengera igihugu, dufatikanyiriza hamwe. Ariko umweyo w'Imana wo uje mu gihugu, kandi umweyo w'Imana urahera i Bujumbura. Abari mu ntara zihana urubibi na Kongo, u Rwanda, bari mu ntara zihana urubibi na Tanzania, mufata amasengesho ahagije, atari umunyagara, atari ya masengesho yo gusenga abantu bayuza. Apana, mufata amasengesho nyamasengesho, amazi ntakiri yayandi. Ariko nimurambura amaboko yo kwakira marayika Mikayeli uje mu gihugu cyanyu gushyira ibintu ku murongo. Hari igihe rero ibintu byanga, ibintu bikagorana, bigirwamana bikinjira nk'uko Ahabu yabyinjije ari byinshi, Imana ikimurwa, abantu bagasengwa, abandi bagahabwa ikuzo, abandi bakaba barashyizwe ku rwego ruhambaye cyane. Ntabwo rero ibyo bintu Imana ije kubitondeka. Sinzi kubyumvise neza, ariko Imana ije kugira gute? Kubitondeka. Utu ni utuntu twishi cyane, ariko twishi, ariko buri kantu gafite icyo gashinzwe. Uyu mubare w'abamarayika uri kubonamo hano, ngira ngo ni bakeya. Uyu mugiye kuwubona mu gihugu, buri marayika ari mu kazi yahawemo n'Imana. Buri marayika ari mu kazi Imana imwoherejemo gukora, kuko nta marayika w'imburamukoro n'imburamumaro uje mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo mwe muzaba mugaragara nk'abarundi, ahubwo muzajya muboneka, ariko mo imbere hari undi muntu uzaba ari kubakoresha. Yenda mu mwuka abantu barabyumva. Hari igihe muzabona minisiteri y'igisoda yateye imbere, mwe muhayagize uhagarariye igisoda, muri we harimo marayika n'isezerano izaba riri gusohora. Buno hari ibintu amaso yanyu atarabona biri mu gihugu cy'u Burundi, biri mu butaka, ubutunzi bwinshi buri mu butaka, buri mu biyaga, ubutunzi bwinshi buri mu mitwe y'abarundi. Ibyo bintu byose biranyegejwe, birahishwe, ariko uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2026
biratangira gutwikurwa, biratangira gushyirwa mu bikorwa. Ndagushimiye niba witeguye kuba umwe mu bakubakishwa. Yego, ntube Tobiya, ntube Sanibarati, ntube Gusheri, ntimuce intege Dawudi ari we Yeremiya ugomba gusana inkike cyangwa Yerusalemu. Nibyo koko ntabwo ibintu byose bizasenyurwa, nta nubwo ibintu byose bizakubitwa hasi, ahubwo Imana iziyubahisha. Haleluya. Abahunze bagiye gutaha, Imana igiye kubaho umugisha wo gutaha. Bari mu gihugu mugiye kubakira, Imana igiye kubaho umugisha wo kwakira. Uhoraho nashimwe cyane. Ikindi nacyo ni uko dayimoni w'inzara aragiye, dayimoni w'inzara aragiye, dayimoni w'ubukene aragiye, dayimoni w'akarengane aragiye, dayimoni wo gupfa, dayimoni wo kuburagizwa nawe akuweho mu izina ry'Umunyanazareti. Imana rero irambwira ngo nintangaze ubu butumwa bukurikira. Wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze iri mu ijuru irakwibutse. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire ye, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Amarira ya Sara yavuyemo Isaka, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire ye, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire ye, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Imana wasenze amanywa na nijoro, wowe Murundi ugiye gusubizwa, amahanga yose abireba. Imana wizeye umwaka umwe cyangwa umunsi umwe, Uhoraho mwihirije ubusa mutari bake, Uhoraho mwaramwizeye. Ibi birenge byavuze ubutumwa mu Burundi, aya maboko yasengeye abantu mu Burundi, uru ruhanga Imana yasutsemo amavuta kugira ngo rwamamaze ubutumwa bwiza. Intambwe zose, muvoma, circulation, activite zose mugiye kubona Imana ibahezagira. Turi mu kwezi kwa karindwi, Imana irambuye ikiganza cyo kuguha umugisha wo gukurikiza ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Turi mu kwezi k'umunani, kurarangira wakiriye mu izina ry'uwampamagaye. Imana si umuntu, Uhoraho ntabwo ari umuntu ngo yibeshye yitiranye amazina, ahubwo agiye kukubaka nawe uzaba wubakitse. Bibiliya iravuga ngo byuka ukayangane, byuka urabagirane, wowe mukobwa w'i Siyoni wajyanywe uri imbohe, waguzwe ubusa ariko nanone uzongera ugurwe ubusa. Byuka ukayangane, haguruka urabagirane, yewe mukobwa w'i Siyoni we, byuka mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukayangana mu izina rya Yesu Kristo. Umwera ukuriho, ambara umwambaro wawe wera w'umurimo. Byuka niko Imana ivuze ngo kanguka, ibyure mu izina rya Yesu Kristo. Hari umugisha Imana yambwiye, ngende umuhanuzi, hari umugisha Imana yambwiye muri ku kwa karindwi. Hari abantu bizeye mugiye kwakira marayika uri mu Burayi, marayika uri muri Afurika, marayika uri muri Amerika. Tundengane mukiza awe umvuko nganya, ubwugendera mu bandi nanjye ntusige. Ni ukuvuga ngo marayika ntabwo ari bugutambuke ubutumwa nkuzaniye, ubutumwa bwiza, ijambo ryiza ry'ihumure. Nuko ugiye kuragwa, nuko ugiye guhabwa, nuko ugiye kwakira umugisha. Mungu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Imana igiye kukuduza, Uhoraho agiye kukubaka kandi uraba wubakitse. Uhoraho agiye kubiringaniza kandi aguhe umugisha.
ukuboko kwawe warakurambuye biranga, urutoki rwawe urarutunga biranga, akanwa kawe karavuga biranga, intambwe zawe zirasiganwa biranga, urakubita ibipfusi ugahusha, ariko aka kanwa kabumbutse ni ak'umuhanuzi. Imana isoma urwandiko ruri ku mutima wawe iburyo, nimara kurusoma yo irarusomera kurusubiza. Buno ugiye guhabwa umugisha, ugiye guhabwa umugisha wasezeranyijwe, ugiye guhabwa umugisha papa na mama bataguhaye. Uyu mugisha mvuze, harimo abantu biringira amashuri, harimo abantu biringira uburanga bwabo, harimo n'abiringira abakomeye, harimo n'abiringira amafaranga, harimo n'abiringira ibindi bintu bitandukanye n'ibigirwamana bitandukanye. Twe twiringiye Imana kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa mbere. Ntambwe zacu tuziharira Imana, amavi yacu tuyapfukamishiriza Imana, ibikorwa byacu byose bibi bishyigikira Imana mu ntambwe zacu zose, ku manywa no mu ijoro. Turi abakozi bisumba byose. Ntabwo Imana izaduhana, ntabwo izemera ko dukorwa n'isoni. Niyo mpamvu n'iki gihugu uhoraho naza kwanganya, uhoraho akaza kuroranya ibintu, uhoraho agashyira ku rutonde. Ni ukuri wowe ikimenyetso kiriko, ntacyo uri bube mu izina rya Yesu Kristo, ntacyo uri bube mu izina ry'Umunyanazareti, ahubwo ugiye kwakira umugisha w'isumba byose, ugiye kwakira umugisha w'ishobora byose. Yego, hagiye kuba ubumwe bw'Imana Data, Imana ishobora byose igiye kwitamurura mu gicuku cya nyuma. Ibyo mwabonaga byaritambitse, ibyo mwabonaga bicuritse, Imana igiye kubicurukura ibishyira iburyo. Ubuzima bwawe bwari bugwaye bwashe, uhora bagiye kuguha ibyubyo, kandi ibintu birafata umurongo, cyangwa se ishyushyu mu Kinyarwanda. Wari ukanyaraye, Imana igiye kugusiga amavuta, wagendaga gusa, uhoraho akuremeye ibicocera. Kandi Imana we wizeye irakubabarira ibyaha, we wemere kuri umunyabyaha, numara uvuge ngo nihurumiye unisame, Imana irakubabarira mu izina rya Yesu Kristo, kandi nirangize guha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tugusabiye umugisha, turagushimiye Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana. Aha ni ku Mbabazi TV 3. Uyu ni mwene data uteze ugutwi ubutumwa bwiza unyuza hano. Intambwe zawe zari zikuzanye muri iki gihugu, n'umurongo w'uko utazanwe no kwica abantu nka shitani. Intego ya shitani ni ukwica, ariko intego yawe ni ugukiza. Murongo wawe ni mwiza Mwami, abantu nibawugenderaho bazarokoka ari benshi, nibakumvira inkota yawe ntacyo iri bubatware. Kandi Mwami, waje mu bawe ntibakwemera, ariko turagushimiye ko urukundo rwawe n'ubuntu bwawe ugiye kongera ukabitugotesha mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Turagukunda cyane ku Mbabazi TV 3. Merci beaucoup. Uhabwe umugisha n'Imana Data n'Umwami Yesu.